Isura ya 81 yitiriwe kuzingazinga yahishuriwe Maka igizwe n'imirongo 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina rya Allah Nyirimpuhwe Nyirimbabazi. Idha ash-shamsu kuwirat. Igihe izuba rizazingwa urumuri rwaryo rukazimira. Wa idha an-nujumu kadarat. N'igihe inyenyeri zizijima. Wa idha al-jibalu suyirat. N'igihe imisozi izakurwa mu myanya yayo. Wa idha al-'isharu 'attilat. N'igihe ingamiya zihaka zizarekwa ntizitabweho. Wa idha al-wuhushu hushirat. N'igihe inyamaswa z'inkazi zizakoranyirizwa hamwe. Wa idha al-biharu sujjirat. N'igihe inyanja zizaka umuriro. Wa idha an-nufusu zuwijat. N'igihe roho zizasubizwa mu mibiri yazo. Wa idha al-maw'udatu su'ilat. N'igihe umwana w'umukobwa wahambwe ari muzima azabazwa. Bi ayyi dhanbin qutilat. Ni ikihe cyaha yakoze cyatumye yicwa. Wa idha as-suhufu nushirat. N'igihe ibitabo bikubiyemo ibikorwa byiza n'ibibi bizaramburwa. Wa idha as-samaa'u kushitat. N'igihe ikirere kizakurwaho igishishwa cyacyo. Wa idha al-jahimu su'irat. N'igihe umuriro wa Jahannama uzenyegezwa. Wa idha al-jannatu uzlifat. N'igihe ijuru rizigizwa hafi. Alimat nafsum ma ahdarat. Icyo gihe buri muntu azamenya ibyo yakoze. Fala uqsimu bil khunnas. Bityo ndahiye inyenyeri zitagaragara ku manywa zikongera kugaragara nijoro. Al-jawari al-kunnas. Zigenda zihuta kandi zikanihisha. Wal-layli idha as'as. Narahiye ijoro igihe riguye. Was-subhi idha tanaffas. N'igitondo igihe gitangaje. Innahu laqawlu rasulin karim. Mu by'ukuri Korani ni ijambo ryazanywe n'intumwa yubahitse ari we marayika Jiburilu riturutse kwa Nyagasani. Dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin. Iyo ntumwa ifite imbaraga n'urwego rwo hejuru yahawe na nyir'intebe y'icyubahiro. Muta'in thumma amin. Yumvirwa n'abamarayika mu ijuru kandi ikaba yizewe. Wa ma sahibukum bimajnun. Kandi mu by'ukuri mugenzi wanyu wahishuriwe ubutumwa ari we Muhammad si umusazi. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kandi rwose yabonye marayika Jiburilu ari mu kirere gikeye. Wa ma huwa 'ala al-ghaybi bidanin. Kandi intumwa Muhammad ntigundira ibyo yahishuriwe ngo ireke kubyigisha abantu. Wa ma huwa biqawli shaytanir rajim. Rwose Korani si ijambo rya shitani wavumwe. Fa ayna tadhhabun. None se mwebwe muragana hehe? In huwa illa dhikrun lil alamin. Mu by'ukuri iyi Korani nta kindi ari cyo usibye kuba urwibutso ku biremwa byose. Liman sha'a minkum an yastaqim. Kuri wa wundi muri mwe ushaka gukurikira inzira igororotse. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
العالمين. kandi ntacyo mwashaka ngo kibe keretse Allah nyagasani w'ibiremwa byose aramutse agishatse.